Ngiyabona nje kwalokho ngise confused ukuthi mawuzongitshela isikhafunile sibolile ngithi ngoba ngipheka ukudla ku fresh ngifaya efridge uhambe emsebenzini yini ngamanye amazwi uzongitshela ukuthi wonilala namantombazane uphumela la kumina uthi uye emsebenzini kanti uyolala namantombazane bengeke ngilanda uTV bengeke ngize ngizolanda uTV if bengayisona uhlulwa yini ukuthi ungibize ungitshele uthini ngomakhelwane wazikahle uthi ziyathanda indaba uthini ngomakhelwane uthi abangibheke kanjani wazela makhelwane because ngibizewe iTV ibonwa yiwo wonke umuntu baba iTV ibonwa yiwo wonke umuntu uzoxolisa phambi kweTV umhlaba wonke uxolisa ukuthi ulale nomuntu wesifazane uzoxolisa phambi hayi ngeke nzima uyazizwa ukuthi uthini yazi mina bengitshela ukuthi ungitshela ukuthi ufuna ukuye ekhaya kuningi lokusuku kulungisile ilona thando ozongikhombisa ilona thando ozongikhombisa lona lalela sisi ngitsheleke mawuzongitshela ukuthi ulalileke ngijabule ngenze njani iyona nto kumele ngijabulelele ukuthi ulalile lalela sithando sami lalela angizange ukuzola nawe la ngiletha uTV because ngifuna bofakazi bengafuni ukuyikhuluma nawe lento ekamereni because bekuzobe ngathi ngiyakudelela futhi abe ufakazi ukuthi ulalile ngilinde phela bangaki kolaleni nabo siyakwamukela kwi-izithandani uhlelo lethele i-Real TV1 where honesty meets the heart namhlanje sila kaMashu kasi esolezwe sibizwe ubaba uMazibuko nodaba afuna simsize ngalo njengoba naziyo ukuthi sihleli siza abantu ukuthi baxazulule inkinga zothando ababhekene nazo hlala nathi sikubingelele bhuti sikwamukele ohlelweni lethu izithandani ninjani hayi siyaphila manje siyaphila nathi bhuti ungazi nje bhuti kubalaleli bethu emakhaya ukuthi ubani igama isibongo wakabani nokuthi uze ngenkinga yani la ekhaya namhlanje le ofuna ukuthi singenelele kuyona sikusize ngayo sanibonani igama usibongiseni wakwaMazibuko ngibize iReal TV1 la ukuthi ngisize ngodaba lukamajola umuntu engibengizwana naye osethanda ukungibalekela engamosha kakhulu ngifuna nje bangisize ukuthi ngizame ukubuyelana naye nginamacala nje ngawenza amaningi kuye ahlangene nobufebe okwangeza ukuthi ngicina sengigula kodwa ke manje sengiright bengifisa ukuthi angixolele siphinde sikwazi ukubuyelana nginibiza lana nje kunosisi wakwamajola esesizwane naye isikhathi eside kakhulu okusho ukuthi kuye kwaba nezinkinga angithi zikhona izinkinga and sisaqhubeka sesiqhubeka ngalendlela le uthi ngibone ngathi manje ngiyamluza ngenxa yobukhele sibanga kuhlungu khona ukuthi ngibiza abantu nje abakwa TV ukuyikhuluma ku TV lento ayizwakali kahle wona into engathandisiseki kahle kodwa ke ngizoyibeka ngoba ngifuna wonke umuntu azi ukuthi nginibizeleni usisi siyazwana naye kakhulu kwenzekile ukuthi mina ngumuntu nje uyazi ke njengabantu besilisa ebuye sihambe sithi ukucobhoza ngapha nangapha kanti ngizothi ngithi ngiyacobhoza hayi ngisifica impela istofu sesudlulile nano 6 sesingaphezulu kwa6 hayi bese ngiyasha ke maba bekhuluma kanjalo ke bakuthushile ke ngalesa sikhathi sethu kusho ukuthi mhlawumbe ukusha yini nje mhlawumbe sichazele umlaleli ongayazi leyo language ukuthi sekuthiwani makuthushile yabona yo la magama engibuye ngwasabi kwakhulu impela okay angibele ngibeke lenzi into lezi bathi mhlawumbe ubhajiyo banjwe idrop STI kanje STD yes ngithe mangithola lento le uyazi ke lento le ukuthi sinokuthi siyifihle thina abantu besilisa mhlambe sithi sizama ukuyinceda mhlambe ngento zokuchatha into zezizulu kanti izozikhule ngalendlela ukuthi iziyakhula mangifika ku clinic sebeyifaka nento zabo cauliflower ngazi ukuthi cauliflower into yasekudleni kodwa washiwo njalo sekuthiwa khona nento zo cauliflower ubunzima ke la bukhona usisi lo muntu ojwayele nje ukuthi nje uyavakashe njalo kusho ukuthi ngagcina ngimqambela amanga usisi lo ngamtshela ukuthi kunensebe khona lento zeinsebenze sinokuzikhuluma masingamajida or so baba kakhulu mawuthola ukuthi awusebenzi mhlawumbe ufuna imisebenzi or ini mhlawumbe bese kuba nomama omhambayo or lento zokuye empophomeni nani so nami ngicine sengenza nje intambo nje nasesandleni uzabone ngathi iqiniso ayisilutho lentamba yenza ngalutho iqiniso lokuthi kunento engihamba ayikumele ngiyiqede
So masethola umama uyabona man isikhathi sihamba kakhulu phela ufuna sithi ukuvakasha ngapha ekamereni so ubuthi wenza isikhathi sokuthi uzuphole ukuthi ngizama ukuphola kanti ngize ngiba nalento abathi cauliflower nje because mina ngitshethe ngizophola kanti into ebekumele ngenze mhlawumbe ukuthi ngigijime ngeklinikhi ngidle medication mase ngiyele nase clinic ke ngidle medication inesikhathi sayo futhi nayo efanele uyidle ukuthi kumele ngingahlangani naye yilana ke khona ke sekavuka nje bovuke phela and manje unako ukusola okukhulu impela ukuthi nje kunosise engibhizi nabo mina ngiyayiphika nje leyo nto ngiyayiphika kodwa ke sengibonile manje ukuthi hayi kungaphezulu kwamandla ithi ngivele nje ngemqondo because manje ngiyabona ngiyamthanda nangomntana abantu and besiyimisela ukuthi siqhubeke siye phambili ngempilo yena ngibona ngathi usufuna manje ukuzombekela ngesimo ufuna ukumbekela nje iqiniso nje njengoba linjalo nje ngingafihlela lutho ngimtshele nje ukuthi ngigangile kodwa nje ngicela nje ukuthi mani ngakwazi ukuthi ningisize akwazi ukuthi angixolele sikwazi ukuqhubeka nempilo because nokuphola sengipholile manje sengakwazi ukuthi ngiphinde ngibuyele kodwa manje sekuyinkinga sekuwuye ke ongathi sekaqala uyayiqhulula masuphinda ke futhi baba hey kulelo side angeke ngisho ukuthi ngiyafisa ukuyeka ngiyakufisa impela nje ukuyeka mhlambe ngasho ukuthi nezinkamba zika Faro zinawo umthelela because umuntu ohlala endlini ongaphuzi thina sabantu esibuye siphume sambe soyihlala soyiphuzela sama bese kuyonakala ke lapha but ngiyafisa ngempela because uyabona ukukhulekile nokukhuleka indaba ukuthi lokhu ubhizi loke wenza into ezingasile hayi cha impela nje ngiyafisa ukuzehlisa kuye ngibuyele kuye ngikhulume naye mangabe unayo inhliziyo ukungixolela angixolele kuzwa wonke umuntu ngiyakuzwa baba mhlawumbe ukubuza nje baba la ukuze mhlawumbe sisize nomlaleli ekhaya nokuthi nje bafunde kabanzi ngalento obhekene nayo ngoba akugcinela kuphela bayabuka balalele mhlawumbe usisi lo obuyimbandakanye naye yena uawe ukuthi emva kokuthi ukade uhlangane naye uthola isifo lesi wamazisa mhlawumbe nokuthi umuntu osumazi isikhathi singakanani lowo nomuntu nje wahlangana naye lapho kwaba into ya one night stand kwaphela ilento bengithi ngizama ukuyichaza ukuthi sometimes izinkamba zika Faro zigcina zikuphose nala ongaphoseki ongafuni khona usisi lona akusumuntu engathi siyazwana naye kusho ukuthi kunalezi ingane lezi ezayizibe nomona mhlambe sometimes ukuthi uthandana nobani ini mazithola ithuba zivele zisebenzise because angifuni uqamba manga kwashiwe eclinic ukuthi kumele ngabe ngimlandile naye mhlambe because bangibuza ukuthi ubani lo muntu onenzane naye lento uzugula kanje sicela uze naye ngabatshela mina ngathi hayi cha umuntu engihlangane naye because ngumuntu obuya shayeleke ama long distance ngamtshela ngathi umuntu engihlangana naye le ko standard tone kuphi engeke ngisaphinde ngimbone ngibalekela kona leyo nto ukuthi kuzomela ngiphinde ngibuye naye kahle kahle yena umuntu okhona khona la endaweni kodwa naye esiyithola naye mangabe sihlangene lapha ebhodini lapha na kwase kwenzeka nje akusumuntu nje engathi ilento mhlambe engenza ukuthi futhi kakhulu ngisaba ukwazisa umama because umuntu engathi uyamazi ambonayo nakhona mhlambe nokuchecka ukuthi ke kwagcina kuvele khona iSTI kuphela mhlambe ezinye izifo ezithathelana ngokocansi zona ayitholakalanga ngoba ithanda kuba serious inkinga obhekene nayo siyazi khona ingculaza nayo sithathelana ngalo cansi mhlambe ubaba uaware of status sasisi lowo nesakho before uhlangane nosisi nokuthi njengamanje umiphi wena since ungazi ukuthi yena kwenzakalani ngokwenhlanhle emakliniki ke ukuthi mawuyilokhu zabakuthathela amagazi nyana bakuthatha wona kodwa ke kwasho kusisi lwana because waba nenhliziyo enhle kwawona lawa uqhumbuza la engathi bangakudonsa lawo igazi lawo ngawadonsa ke nalawo ke hayi kwasho ukuthi ngenhlanhla leyo bekusaseke STI kuphela bengakabi into yiyo lento futhi engenza ngibona ukubaleka ukuthi ngibuyele kulosisi lo siqhubeke nezinto esasithembisene zona sikwazi ukuqhubeka nempilo sephambili nokuthi ke kulesimo obhekene naso yini ke sikwenza uzizwe ngathi umama uyamluza yini mhlawumbe siyenzakalile bekuyimjwa ngitshet bekuyime bengibaleka ngithi ngibaleka ngendaba zeinsebenzo wazwagcina etholile ukuthi azikho le ndaba zeinsebenzo angazi urutholile yini kodwa ngiyabona nje ukuthi kuyena Nkosi yami angifuni uqamba amanga kuyena ufile ngathi mhlambi indaba zamatoho zingenza ngibe engathi angisamfuni or ngimbukele phansi uyabona
so naye ngathi uyiqhululela lokho ukuthi hayibo lo muntu esesiphile naye isikhathi esingaka wayasenza kanje because njengoba ngisho ukuthi bekumuntu obejwayele ukuvakasha kimi we understand uma ungasezi kimi nginganazizathu engikunika zona ukuthi mhlambe kukuye mhlambe vele into engiyaziyo nje uyitshela nje ukuthi nje ngithola umuntu omusha uyabona nje kunomuntu omusha nje ngimtholile. So umama lo baba umuntu osayimisele ukuthi uqhubekele phambili naye kakhulu ngimisela nje kakhulu njengoba uzile uzosicela ukuthi sikuhlanganise naye mama ukuze uyokhuluma naye uyimisela yini na ukukhuluma iqiniso lonke linjengoba linjalo. Ngiyafisa ukulikhuluma iqiniso liphelele kodwa ke angifuni ukuqamba amanga okuzongenza ukuthi ngilikhulume lonke because ngifisa ukuthi abuye but bengisaba ukuthi ngimazise ukuthi because uzobuza phela ukuthi ubani nalo owakwenza lento uzobuza vele bengifisa ukumazisa ukuthi ngenzakalelwe into kanje kodwa ngigcine ngamtshelanga because ngisaba nanokuthi mhlambe ngizoqhatha kwakhona la endaweni mangase kuze kwazi ukuthi kanti kunje umuntu amaziyo okhona la eduzane kodwa ngathi bengayifihla leyo ukuthi ubani kodwa ngimazisa ukuthi ngaya ngenzeka layela into kanje sengizenzela naye ukuthi angagcina exabana nabantu basendaweni. Uma ke engasamukeli isifiso sakho noma isicelo sakho sokuthi nidlule kulento nilungise niye phambili uyimisela ukuthi wenze njani mhlambe ngoba asinaso isiqiniseko sokuthi uzoyamukela kanjani lento. Hayi ngizobe ngilahlekele kodwa kwangempela ke ngizobe ngilahlekele kakhulu but ke nginethemba ukuthi mhlambe umuntu ebese ngiphilile naye kakhulu so ithemba likhona ukuthi mangabe ngigonyuluka ngimtshela iqiniso mhlambe ngeke kube lula ukuthi abuye kodwa nginethemba ukuthi angabuya mayengabuya ngayi cha into esola mhlambe impilo yami yonke impela. Kodwa baba kufanele uyisole before wenze lokho okwenzile. Ngiyalibona iphutha angifuna uqamba amanga ngiyalibona nje iphutha kakhulu angeke futhi ngize ngiblame utshwala ubukhelesi nje bami because if mhlambe bengizothi utshwala why ke bengasebenzisa ijazi ke uyabona so ngiyayisola nje kakhulu. No hayi siyakuzwa baba. Nizwele ke babukele emakhaya ubaba unenkinga ethanda ukuthi ibe nzima kakhulu yesifo esisala ngokocansi ufuna ukubikela umama abesephila naye isikhathi eside afisayo futhi ukuthi baqhubekele phambili naye baphile ndawonye. Sizomnika usizo baba sizohamba simhlanganise nomama bakhulume naye asazi ukuthi lapho iyozala nkomone kodwa ke hlala nathi. Sanibona manjani? Ngiyaphila sinjani? Siyaphila ma. Igama mina ngozama ngwakamhlongo ngiqhamuka ohlelweni elibizwa ngezithandani. Yebo mhlawumbe singathola igama nesibongo sama ukuthi yena uba yini igama lakhe nesibongo. uMandisa wakamajola. uMandisa wakamajola. Yebo manje ngoba sela ekhaya sithunywe ubhuti enihlekisana naye ma usicelile ukuthi size la ngoba ucela ukuzokhuluma nawe ehamba nathi kunodaba nje afuna ukuthi nibonisane ngalo nibone ukuthi niphuma ngasiphi isixazululo kulolu daba lolu mhlawumbe ikhona nama into awengayo Utengihlekisana naye. Yebo. Ngoba sinazi inkinga nje ngabe yini engaka uright unithumile. Yebo ma wena uzokuchazela kabanzi kodwa nje ucela ukuthi sibe khona ngoba khona udaba afuna ukukhuluma nawe. Ukhona khona la ngoba ngimazi umuntu osemsebenzini. Hayi uzile ma ukhona bese into siqale sizozindlusa bese eyangena sijoin. Ngabe ngingazi noma ngabe ukhuluma ngomuntu engimaziyo ngazi ukuthi usemsebenzini. Ubaba Mazibuko. Yebo yena. Uyena. Esize ngaye. Okay, ake ngizwe. Sizomcela nje ma ukuthi angene ukuze ezokuchazela ngabanzi ukuthi ufuna ngikhulume ngani. Hayi inkinga sisingabonga. Alright. Sanibona. Njani bhuti? Sikhona. Hayi, siyaphila. Mandisa. Yaphila. Ngiyaphila baba njani? Sikhona. Hayi, sesifikile bhuti mama bese ngithe ukukhuluma naye kancane kodwa akukho ngikhulumile ngisho nje ukuthi ngobani nokuthi ngiqhamuka kuliphi uhlelo nokuthi ubesicelile ukuthi size la ekhaya ukuthi sizokusiza ngodaba ofuthi ukuthi ukhulume naye mama. Okay. Angazi ukuthi ngizoqala kuphi ma. Ngibizo abakwa TV la ukuthi bazongisiza silungise indaba zethu. Angiyimisela ukuthi ngikwazise konke ofuna ukukwazi ngingashiyi lutho ukuze sikwazi ukuxolelana sibuyele la sasikhona.
ngiyazi ngonile ngiqambele namanga mhlambe futhi bongazana ukuthi ngiqambela amanga sonke lesikhathi ngingakhona ukuza kuwe or ngakhona ukuba nawe ngikutshele into eziningi ubonakala ukuthi awungithembi but ngenxa le ongihlonipha ngayo mhlambe bosaba nokungitshela but sengiyabona manje ukuthi hayi uyanyamalala impela ngiyakuluza ngenxa yamanga ami so bengifisa nje ukuthi sizame nje silungise izinto. Yazi angithule ngoba ngithule nje ngisadidekile ukuthi ngazi ukuthi usemsebenzini usuzongiqhamukela nabaka TV ngabe yini le ngake bese ngesikwazi kodwa ukuyikhuluma sobabili sibonene ngabe yini le ezidala ukuthi uzulanda abantu baka TV and uyazi ukuthi into ethinta nje TV wonke umuntu uyayibona ngabe siphi namanje nje angazi ukuthi ngathini sengijahile ukuthi ngizwe ukuthi ngabe yini le ngake ufuna ukungitshela noma uzungibizela abantu noma mhlawumbe angazi ngicela ungichazele kodwa nje kunale njabule khona kodwa futhi kunokujabha ngoba wena wawugcina umuntu owawuthe uzoze ekhaya angazi noma usuzoxolisa ngoba usuthi usuye ekhaya okwenzakalana kodwa futhi bengingakuboni lokho ukuthi sengazulanda abantu ba TV uma uzoxolisela ukuthi usuze ekhaya. Cha kodwa noye mama singakhuluma iqiniso akusasiza ukuthi sizosifihla nawe manje bese ngithi ngiyakufonela ama calls ama usabambi ngiyazama ngithi ngizala ekhaya utshela ingane ukuthi awukho so manje nami ngiyabona phela ukuthi kusho mhlawumbe nawe songicasukela kuzo sonke lesikhathi ngingekho eduze kwakho so ngabona mhlawumbe ngibiza abantu abanamandla ukuyibona bangasiza ukuthi sikwazi ukuxazulula lo daba nami ngibhodle ngikwazi ukukhuluma zonke izinto ebengifisa ukutshela zona ebezingenza ukuthi mhlawumbe uyibone mhlawumbe uyinyezekile kimi or uzibone ngathi mhlawumbe awusaseyilutho kimi ukuthi sikhulume sobabili nje singaze siye kude kakhulu or siqamba ma uyazi ukuthi akusenzakali lokho kodwa nzima ngaso sonke isikhathi angikaze ngayitshela ukuthi ngelinye ngidinga ukwesekwa ngihlezi ngazi ukuthi nje nanoma isiphi isimo ebesibhekana nazo empilweni ubukwazi ukuthi uyinqobele ngaloko ukuthi uzodinga ngicela nje ukubheka odabeni yini le ngake edala ukuthi uzobiza abaka TV mhlawumbe ungeke utshela abafweni ngoba phela unobhuti wena yini le ngake ngazidala ukuthi ulanda abantu baka TV. Okay ma bengifuna nje umhlaba wonke ubone ukuthi ngiyakuthanda and ngiyafuna ukuthi siphinde sibe ndawonye mhlambe lesi singasala sisikiyeka lokho kunye singasakhuluma azi nje usisi ukuthi ngiyamthanda sivele nje sale sesikwazi ukuqhubeka sibuyele nje sibe ndawonye. Hayi ngizwa kahle ngazi ukuthi ngathini nje ngasho nje ngithi umwelasi mhlawumbe mawuje lokho ufuna ukutshela izwe lonke ukuthi hayi cha uze ngoba uza ngothando yabona nje ngendlela nje ake ngithole nokuphefumula sengiyeza ukuthi hayi kusho ukuthi ayikho lento mhlawumbe bengicabanga ukuthi ngabe yini ngeke ngibone phela ko TV makukhamba umuntu osuke kanje phela ezaba TV ngijwayela umseleko okusuke ethuze ngesithembu manje nje sengikhululile ngoba uthe uze kuthando yazi nje hayi sengiyeza ngiyabonga Mwelase uyaphila kodwa babuye ingane zami hayi no ku right kona ngiyabonga angazi sekulungile awukhona wabusafuna ukusho konye mhlawumbe na bese ngithi nje mhlawumbe noma singasamoshanga because nangu maye ngathi naye uyakudabulela ukuba khona kwami la ngoba vele zonke izinto ngathi sesihamba ngendlela singabe sisamosha sale nje sesiqhubeka la kulungeke khona kusho ukuthi naye kube ungasiyo umuntu mhlawumbe ongicabangela ukuthi kunamaqiniso mhlawumbe afuna ukukhuluma ngendlela engibona ngayo futhi yena nje bayalinde mina nje ukuthi ngiyizele nje siphinde sibuyele sibe right so mhlawumbe ukubuyela emaqinisweni silo sithi mhlawumbe ngaphinde kune uyambona ukuthi unjani yebo ngiyakuzwa baba unesiqiniseko baba sokuthi seku right akukho mhlawumbe usafuna ukuchaza kabanzi ngimama sekulungile manje cha njengoba sengishilo nje sisi ukuthi if kunje izinto zizinhle kanje sezimoshwelana avele nje sisale sesiqhubeka sibone ngixolisa ukuphula ulimi lapho nzima understand mawusuthi sekumoshwelana ezif khona ongale ngabe khona angifihlela kona ngabe khona ngifihlela kona baba ay ngizwe indlela okhuluma ngayo awusaphumela obala mawusuthi ngabe kusamosheka izinto ezikhona lento oyenzayo engayazi nami ebengizaba ukuchaza wena mamcunu ukuthi manje mangikubona umuhle kanje or sikhuluma kamnandi kanje
angicabangi ukuthi ungafisa futhi uphinde uzuzinye izinto futhi ezophinde zikuphula umoya ekubeni sivele sengikumoshe ngize kanje nabantu base TV ngizolungisa kona lokho ukuthi sengikumoshe kakhulu mase sengifika umuhle kanje ujabule kangaka ukungibona ngiphinde futhi ngiqale phansi ngimoshe umoya futhi so ngibona ukuthi mhlambe ngayinto enhle wena sisuthi sivele nje sisale nje sesiqhubeka nalobu buhle lokhu uyabona angasaphuleka umoya futhi qale phansi ukuthi ungaphuleka umoya kanjani sisi ngabe khona into akutshele yona khona into engale akutshele yona ngaphandle kokuthi yabo nje ngoba nila eseshilo kumina ukuthi nawe usumchazela ukuthi uhlelo lona lezothanda nginethemba lokuthi mhlambe kuningi asekutshelile ukuthi usengiphula umoya kaningi mangakutshela ukuthi inyanga yesi9 lesingabonani mina ngimaze umuntu olungisa izinto kwakhona ukuthi ngimbonesela ngazi ukuthi usemsebenzini umuntu olungisa izinto mangapho sisi cha uthi nalentamba ayifakile ngiyazi wangitshela ukuthi ulungisa izinto emasontweni amachiba ngazi nje into ezinjalo manje angiunderstand ukuthi why esethi kungasamoshakali mina ngithemba ukuthi mhlawumbe nje kumanje angazi mhlawumbe imonto imile nenkomo eminyango mhlawumbe usazobika indlela sengena ngayo manje angazi ukuthi ngabe khona okunye angifihlela kona kahle bosisi bani mase kubikwa ngizoza kuweni ngizobika kuwena kodwa ngoza komalume ake ngize kuwe phela kunokwenza ukuthi mhlawumbe usazocela uxolo ngoba ubusazi angazi noma angiyena umuntu othanda ukuthi ngikuxoxe ngikuhlambalaze ngasonke isikhathi ngiyakuhlonipha kodwa angithandi kube khona into ezongiphatha kabi njengamanje uyazi usungiphula umoya kaningi nangu mama sekuphela 9 months baba ungaziwe ekhaya akusho ukuthi siyazi angivele ngiqondise igwegwe nje wema yebo baba lesikhathi lesingingekho la kuwe wazi ukuthi ngihamba lapha nechibini lona ichibi ngeke ngalambela yebo kodwa ke ichibi ke bengikhohlisekile ukulamba kwami ichibi kusekutheni uyakhumbula ukuthi ke sawa nokubanga indaba yosisi laba abanye abaseceleni ngayiphika mina ngathi akunasiso seceleni yebo yeah beka ngekho siso seceleni kodwa ngenxa yokuthi umuntu ubuya phuza ngihlale ngithini ngalolu phuzo ngabe kwenzakaleni uphuza nankinga senjoko ngenxa ukuthi umuntu mhlawumbe uyaphuza isikhathi nawe umuntu usahlala kini uyazi ngikufuna mangabe kufuna leso sikhathi ukwazi ukuza kini kodwa sometimes uthi mayithiza kini ungezile yabo so ngicina mhlawumbe ukuthi ngiyaphuza kule weekend othi awuzinayo kimi mangibuyele endlini bese ngithola isikhaftini ke bese ngibuyela nemphako mangibuyela nawo umphako lo mhlawumbe uthola ukuthi kanti lo umphako lo une-food poisoning ngakwenzakalayo ngaleso sikhathi ke utholayo ukuthi bengasekho bengasalunganga ukudla bengikudla ngalelo langa bese kuthiwa konakala kancane ngathi ngiyafudumeza wavele konakala kakhulu hayi ngiyakuzwa kusho ukuthi ke ukuhamba kwami ichibi ke bengizama ukulungisa wona lo doti lo engase ngomoshile womuntu osifazane engathi ngilele naye kanti uzongigulisa angizwanga kanti mangikhulumisa ngesikhaftini esibolile ucingo angizwanga nzima yazizwa ukuthi uthini kimi ngilinde mangi yini leyo ongayitholi la ekhaya yini leyo ongayitholi kimi angithi yabona ngisusela baba ngabe khona into ongayitholi wena la ekhaya noma ufikile noma inini akudingi nje ukuthi uzuthini uyayifikela noma ingasiphi isikhathi livalile irobot livulile wena ufuna ukungena yini ledala ukuthi uzuye ngaphandle kwenzakalani noma yi umthelelo walabo bhiya ngihlezi ngithini ngalabo bhiya yazi ngithi uzongitshela ukuthi ubusechibini ubusesontweni mhlawumbe uzongitshela ukuthi bakusizile ngokuthi uyeke lolu phuzo wazi kahle ukuthi angilidingi ikona kuphi odinga ukuthi ngikwenze wazi kahle ukuthi ngiyakuhlonipha nzima angeke uzungitshele ngomuntu wesifazane umphulumo uya kakhulu kaningi ikona kuphi ozokuxoxisela yona nto ubungazuyibizela abantu baka TV le ufuna ubona umhlaba wonke ukuthi mina ayi akuzwa nzima akwazi ukuhlabelela phela phakathi kwabantu ngicela kumele ngenze njani ngijabule uyacula phela manje siyakhuluma la angithi yobe nzima khuluma nami ngikwazi ukuphendula manje masuhlabelela manje ngesikwazi ukuzwana bengisathi ngizama ukuchazela lokho ukuthi njengoba bengisengishilo ukuthi sometimes mawungekho ngiyise etshwaleni nginokubuya nesikhaftini leso ngikusokuyilo muntu osifazane engitshela ukuthi ngizothi hayi ngiyalingwa yazi khulu ngitshela ukuthi ngoba ngisuke ngikhuthele uma uphuma la endlini emsebenzini ukuphakela ukudla uzongitshela ngani
kwakhona nje kwalokho ngise-confuse ukuthi uma uzongitshela isikhafu esibolile ngithi ngoba ngipheka ukudla ku-fresh ngifake efrijini uhambe emsebenzini yini ngamanye amazwi uzongitshela ukuthi wendlala namantombazane uphuma la kumina uthi uye emsebenzini kanti uyolala namantombazane bengeke ngilanda u-TV bengeke ngize ngizolanda u-TV if bengayisona uhlulwe yini ukuthi ungibize ungitshele uthini ngomakhelwane wazi kahle uthi ziyathandwa indaba uthini ngomakhelwane uthi abangibheke kanjani wazela makhelwane because ngibizewe i-TV ibonwa yiwo wonke umuntu baba i-TV ibonwa yiwo wonke umuntu ngizoxolisa phambi kwe-TV umhlaba uxolisa ukuthi ulale nomuntu wesifazane uzoxolisa phambi hayi ngeke nzima uyazizwa ukuthi uthini yazi mina bengitshela ukuthi ungitshela ukuthi ufuna ukuye ekhaya kuningi lokho usukulungisile ilona thando ozongikhombisa lona lolo ilona thando ozongikhombisa lona lolo lalela sisi ngitsheleke uma uzongitshela ukuthi ulalile-ke ngijabule ngenze njani iyona nto kumele ngijabulelele ukuthi ulalile lalela sithando sami lalela angizange ukuzola nawe la ngiletha u-TV because ngifuna bofakazi bengafuni ukuyikhuluma nawe lento ekamereni because bekuzobe ngathi ngiyakudelela futhi abe ufakazi ukuthi ulalile ngilinde phela bangaki kolaleni nabo ngaphela ematshwaleni nonke bangaki ngitshele woza nazo ngitshele bangaki kolaleni nabo uzonginike ithuba lokuthi ngikhulume uzocula wena nje mina bese ngiyathuka uyalibona kodwa iphutha lakho la noma ulibona ngaba ngikho la ngabe iphutha ngiliboni ngaba ngikho la uzongilinda ngikhulume amadoda qhubeka azazo wawuphula umoya wami ngize lana ke ma because ngifuna ukuzokwetshela sonke lesi sikhathi ngingekho bengayazi walento ebengiphethe nami bathi ku STD ubuye uyagula kumanje uyagula kumanje iyona nto ozongitshela yona leyo uzongitshela ukuthi uyagula kumanje mina ngenze njani nzima yekho into kumele siyenze kumele ngithole umuntu nami uyangazi ngihlezi ngila ekhaya ngaso sonke isikhathi uzongitshela ukuthi yazi ngithi mhlawumbe uzongitshela ukuthi uzocela baka-TV bethatha usuxolisile uzoxolisa umuntu ofuna ukuya ekhaya uzongitshela ukuthi uyagula yini enye ngibuyela nayo sangibuyela nothi STI pho yini esukudala ukuthi ungangitshela iqiniso sonke lesi sikhathi ngiyakubiza bonke abantu bafike lo Christmas mina eyami indoda lokungithi iyasebenza ngiqamba amanga iyona nto ngizela nayo le yini enye yona ingculaza ke ngoba kuyacaca ukuthi unengculaza mhlawumbe baba ungamchazela umama ukuthi njengoba ethi kulo 9 months agcina wena kulo 9 months ubuphethwe ilesifo uwenzani inkinga yami ke lesisi lapho because ngiyaqala ngithi ngifuna umlomo uyahlabelena udlala ngama into engihlabelela shothi kube mnandi ngihleli mina ngihleli njengentombi ngihleli mina yena ubhizi simsole ngalokho ngoba indaba omzela nazo azizinhle neze mhlambe nawe kube bekuyena oza nazo kuwena obuzo reacta ngendlela naye kodwa nengoma iyaphela ipheleke ingoma ke phela nami ngizokwazi ukuthatha ibreak ngikhulume aphinde aqale enye ingoma ilona xolo eza nalo lolo sisa ungitshelela nisuka khona nisuke uvele wasuka nje wabhoreka wakufonela wathi ufuna ukuza kumina ezongitshela ukuthi ulalile iyona nto khona ke awungitshele khona ukuchecka yini nofakazi uyachecka kwenzakalani okay ngicela ungilinde sithando sami ngeke bafethu kanti kwenzakalani ngicela ungilinde ngikhulume njengoba ngisho ngithi wena uyasho nawe ngokwakho isikhathi sesiside ngingekho nawe ndawonye iyo leyo nto leyo ukuthi ngendlela engikuhlonipha ngayo nangendlela engikuthanda ngayo iphutha lami ngilibonile bengisazama ukulungisa isimo sempilo yami ukuze ngibuye kuwe sengimsulwa sengihlanzekile sengiclean ngihambile ke ngaya kulelo chibilelo ngachatha ngenza zonke lento ebemile ngizenze leso kwabonakala ukuthi lento lena akusinto yokuthi mhlambe ngichathelene nifuna nje ukuthi ngiqonde kadokotela bangihlabe ngomjovo omkhulu ongaka bese benginikeza amaphilisi bese iyaphela kwasho ukuthi ke bese isingaphezulu kwamandla ke ngaleso sikhathi bakwenzileke lokho ngawatesta namagazi ngiyakutshela konje wasikhuluma nabantu be-TV ka sothi masiqeda la ngizokukhiphela wonke amakhadi ase-clinic uyibonele na ukuthi ngimsulu bengeke ngibuye la kuwe ngizazi ukuthi mhlambe sengigcolile because ngiyakwazi ukuthi uclean wena bengihlala nawe uclean ngize lana nje ngizocela second chance because ngiyazibona ukuthi ngimoshile sengizilungisile ngwaphethe namakhadi asema clinic abonisayo ukuthi ngizilungisile into engibabizele yona nje ukuzama ukuzokubonisa ukuthi ngiyazisola ngesimo engisenzile kuwe ngifisa nje ucela uxolo nje kuphela ngikuthembe kanjani ukuthi ungekusaphinde uyenzele utshwala usubiyekile ngoba imbangelo yokuthi uzuye lapha notshwala usubiyekile utshwala ukuze ngizokuthemba utshwala usubiyekile ngehlisile mhlambe makwenze ngamanye amazwi ayikho into ehlisile kuyacaca ukuthi usazoqhubeka angithi uyenze lento ngoba uyasho ukuthi ubuphuzile akusho khona ke phela mhlambe sengizokuphuza nginawe hayi mina into ozongitshela ngabe ngcono uzongitshela ukuthi masibani bani sengibiyekile utshwala ngesimo sokuthi singenza ubungenzisa u1 no2 no3 sengidecide ukuthi ngibiyeka musazongitshela ukuthi uwehlisile kuyacaca ukuthi vele utshwala behlela ngezansi ngamanye amazwi ngihlezi ngitshela indaba yotshwala njengoba mawo ke waveza ukuthi uba ukuthi kuphula umoya kaningi mhlambe ezinye igama ezicishe efane nalezi esenike nabhekana nazo kuningi siyabona especially mephuzile
angazi ukuthi indaba kanzima mina ngizoyithini yabo nje kumanje yabona nje angazi ngiphelelwa amazi because mina into engiyangangilindela kahle kahle nje sisi wena umuntu ofana ongazi lutho ubaba unzima ube umuntu obezoya ekhaya ngoDisemba angazi noma sekwaba iculo lamadoda ukuthi ethi ngoDisemba ngiyeze ekhaya ngoDisemba ngiyeze ekhaya kodwa indlela ebenza ngakhona ayikho into ebeyishintshile imali ubeyibeka njengendlela ebeyibeka ngayo angazange noma washintshwa umsebenzi ngoba engasebenzi ubeke very right sinesikhathi eside kabi sithandana nonzima ube right ehlonipha yebo ubephuza kodwa ayingale ndlela ebesephuza ngayo mina ngamanye abazi bengitshethi mhlawumbe khona le ntomba nayo ngoba ubengangibona engitshela ukuthi uye esontweni uyagula nginga-understand nje kumanje nje ngiyabona ufakile intambo ngitshela ukuthi hayi kushuthi isonto ongawuthi nami sengize ngafuna ukushintsha inkonzo yami ngoba nakho ngithi ngifuna ukungena kweyakhe kodwa futhi manje into engixakayo 9 months udlaphi especially lo muntu umuntu otshwala udlaphi akwazi ukuthi ngaqhamuka sezongitshela umbhedo nje ungitshela ukuthi ena uhambe wabuye senani sis sabantu besifazane uyuzame ngasonke isikhathi ukuthi umyeni wakho umvikele methi uyafuna yebo methi uyathinta ngisho ngabe ethwala ibomvu livalile kodwa uye uthi uvikele ukuthini angakwazi ukuthi ayodla ngaphandle akaze ngize ngimnqabele uyena ngeke ngithi hayi ngoba baba ngivikela isithunzi sokuthi ungagcini usumuntu odla ngaphandle ngimnike ngendlela afisa ngayo yini ledala ukuthi azahambe awungitshele baba isiphi isizathu esidala ukuthi uzohamba uyofuna ngaphandle ngikhona yini into ekwenzela ukuthi uzuphume benganginelisi angunelisi nzima hayi zathi azikho impela manje uyangenelisa kuyacaca phela ukuthi angikunelisi ke mina kuyacaca nje kucace ngokusobala ukuthi angikunelisi ayiqhubeka nazo qhubeka nabo ke labantu ohlala nabo tshwaleni noma isono sami ukuthi mina itshwala ngiphuza ngoba phela uye uthi uyabhoreka la endle noma nakho mina itshwala ngiphuza isono sami leso ufike ngaleso sikhathi wena ubuhlezi ufika iweekend neweekend mungasebenza na njalo ngolesihlanu ubufika la endlini uzohamba eMonday ekseni yini ledala ukuthi manje yabona nje nzima mhlawumbe ungamchazela baba umange ngesifiso sakho njengoba uzela ukuthi ubufisa ukuthi kwenzakaleni nokuthi nidlulele phambili kanjani mhlawumbe noshintsho oyimisele ngalo ngoba kuningi umakhala ngakho engathi nakho lokho kweinkambi zikaFaro akajabulile neze ngakho uyabona nasisi ukhuluma nje iqiniso bengazange ngisho lokho kwabona utshwala ngemiselo kubiyeka mangabe uyavuma ukuthi siqhubeke kodwa angavunyiswa ukuthi ngeke utshwala avume ngoba naye usasekulo lolithando esasukule naye ngaye sekuphela 9 months baba ngocabanga yona inhlansi isakhona kodwa uyivezile mangifika la asangayiveza futhi ukuza la mntanami ukuze ngifike nalabantu sithando senhliziyo ukuthi nje ngizolungisa izinto ngiyafisa futhi sibuyele la besikhona uyabona lento ngivezele manje baba sesifathana namakhamera ngeke usale yini ubuyele indleleni zakho lezi ezizilethela cha hayi ngiyathembisa impela naye ngaphinda njani ngiphi ithuba lokugcina kwayona lento ayishoyo ngoba mhlambe naye mama ufile ngasi uyamanipulate usufika nabantu laba sizonqande siflathele uyiqhubekele nalo yabo lento abekayisho ukuthi bekathi mhlambe uzobona inkomo la ngaphandle benifisa ukumbonisa nekhadi nje lasebank impela sivule ifoni abone na kwi-app ukuthi hayi sekuqondile sekulungile because umuntu esingafihlalani lutho naye abone sekuqondile sesilungisa iqale silungisa indaba angazi into engiyifisayo ukuthi angabuyi kimi ngoba abuyiswa ukuthi mhlambe sekulungile sekumele siganane cha ayibuyele nje ngoba uyabuya usanalo lithando kodwa ke ngibonile ngendlela indlela othanda zobuya nalo kakhulu uyazi naye ingane yami le baby lo yasisa kuhleki ngoba kuhleka ukuthi awuyazi ma kodwa abantu besilisa yini nganti abayifuna ukuthina umuntu wesifazane uhlezi ngasonke isikhathi mekufuna uyakuthola eseqhamukela nento kanjena ungathini kungaka kwenzayo ngale ungaboni kodwa mase ngiyikhulumele akwazi ukubamba wena wazi ichibi nje naku ngiyayikhulumela ukubonisa ukuthi ngiyakuthanda ngiyakwazi ukuziceba ukuthi ngizidlela isikhaftini ngathi ngidla isikhaftini sakomuze sibolile sangigulisa ke ngicela nje uxolo mntakwethu mina abandla ngifuna uqhamba manje ngeke ngikwazi nje kwamanje ngeke ngikwazi hamba amakamera ngeke ukwazi ma angeke ngize ngikwazi wabona nje lokho ukuthi uzongibuyisa ngabantu uthi abathini nje abantu yazi mina ngifuna ukubona umhlaba uyazi ukuthi uthando namhlanje lunendaba uyazi ukuthi uthando namhlanje lunendaba abantu kwabona December bakubona lokho ngiqamba manje ngithi hayi uhambile uyosebenzela kude ukhona la what if bayambona ephethe lezo gubhe yochatha epete engabe wenza mina sengiyinhlekisa emphakathini
ngitshela ukuthi ikona kuphi mina kumele ngikuthembe mina ngifuna wazi kwabona laba abangigangisile. Hayi mina ngisathembi kwalolo thaba. Uyezwa kuyimanje ukuthi wayibona laba abangigangisile ikona kuphi kumele ngikuthembe kwena. Mama lo bekangichathisa. Yazi kube kuthiwa ubuya kimi uthi usubiyekile utshwala bengisokhuluma into enesense. Uma usangitshela ukuthi usazophuza usazozama ayikho into engisazoyithemba kwena. Siqale silungise ulimi lalokuthi laba abakugangisile ngoba usakhomba umunwe ngaphandla ungabona ukuthi nawe unenkinga. Bengifene ngithi laba engigange nabo. Unesandla nawo. Kungabe ngathi into owenziswa yona ongenayo control yayo. Laba engigange nabo Sithando. Laba engigange nabo ma. Iziphi mhlawumbe izinyathelo ke wena uzosithatha ukuthi ungakwenzi lokho kade ukwenzile? Uyazi mfowethu yabona angeke ngizotshela umabona ukuthi ngiyakuyeka konke ngenxa yakhe. Ukuyekile kuningi naye akuyekela mina ngifuna uqamba manga bengakanabi nako ukunikile wavuma ngimnukisela ngotshwala ngilala naye empedeni wakuvuma lo manje sethi ke akasafuna ukunukela utshwala ngizoqala ngabo ke baby. Hayi qala ngamantombazane. Sengiqedile ngamantombazane muno. Usuqedile ngamantombazane? Qedile. Uyakholwa lokho wena ma? Angikholwa usabona nini? Angikholwa umuntu otshwala nje ngiyamazi ngihlezi ngibabona. Angiphuza impela kodwa ngiyayibona imphumela. Ngibonge khona ukuthi akakangibuye nesisu. Ekwakhona nje uzothi nje udla ngaphandle kwazi bani mhlawumbe imithi lo ntombi. Isisu singcono kunesifo ma. Iyabona. Ngoba phela yathi ingane yebo phela ingane ngoyithatha ngoba yomyeni wami kodwa kwazi bani kumanje kwaleyo ntombi ayikhulelweni kwazi bani nesho kangakanani ukuthi useyiyekile uphumile kuyona. Ngoba usazobuyela otshwalena ngithi uyathi abantu abadibane naye akwakuyisihlili nje lapha yana kwaqhunyiswa nje elilodwa nje kuphela akwazi ukuthi isihlili ngizongitshela manje isihlili kodwa usuvuka phansi naye ngizokukholwa kanjani lokho kuthiwa kuyisihlili hayi baba musukudlala ngami kodwa munu ke ngicela uxolo ke mfowethu ngicela uxolo phakathi kwawo wonke umphakathi ngicela nje umphakathi ungixolele nje isikhathi sami esingaka ngihleli yini lengake benganginelisi kuyona bohleli nawe ngempela bengihleli 9 months sonke sengikhona ke mfowethu sengikhona ke mfowethu makade uhleli ke ingoba usudelile ukwenza lemkhubado wegila ngaphandle usubuye usuzolethela mina angithi nje lento engizama ukisho ukuthi njengoba ngitshela ukuthi ngibhizi ngiyazilungisa iqiniso lezo bengizilapha kodwa kuyilapha kwami kwasho ukuthi kuthatha isikhathi ngoba ngiqale ngayilapha ngendlela errong kanti lento le ifuna nje ukuthi ngihambe ngeclinic ngoyilungisa eclinic mina ngayitshela ukuthi ngizoyibamba ngezinto zesintu kanti izinto zesintu angezifike la kumele ifika khona isimangaliso ongayazi mina ngangazi ukuthi ucauliflower into edliwayo bathi mabangafika lapha ngicela ayikho mina into engizoyithemba baba ayikho into engizoyithemba wena ngikwazi kahle mawuphuzile ukwazi ukulala wedwa awukwazi ngabe ngiyeza ukuthi uzongitshela ukuthi utshwala usubiyekile ngizobiyeka utshwala hayi ngeke baba ngikwazi kahle into othi usazoyenza leyo wena hlezi imili waphuza nje wathinta nje hlezi nje ngiyagula ngigula uhlezi ngifuna ngeke ikona kuphi kumele ngwenze hayi ngeke baba ayingeke udlala ngapha 9 months mina ngihleli 9 months mina ngihleli wena kodwa uyaphuza ukuthi ngiyamazi sisi ngiyamazi angiqondile ukumhlambalaza yabo meke wabuthinta akakwazi ukulala yedwa akakwazi ngitshele lo 9 months ukuthi ngabe ubesayilapha wenzani khona kuba le nto usazi khona ukuthi wayitholaphi kodwa ke mhlambe sesingasho ukuthi angikholwa ukuthi ubengaqhubeka enze izinto esegula enalento ebimphethe ngoba ubebhekene nenkinga ekade igula ezama ukuyilapha angimkhulumeli ma but sengizama ukufaka icontext nje ukuthi ubebhekene nesimo lesi ebekudinga ukuthi asilaphe ngempela ukuze naye abe right ngoba kuba lapha mhlawumbe ngaba kahlezi ngisho la yeah nayo malo angithi uyasho ukuthi kahlezi isikhathi eside so nolaka lo lenalo ngiya understand mina ngakho ngibuyile nje lophela muno hey angizwa nje ahlake sithi kusamele nje ke nisinike ithuba ke sithi ukuyihlaziya ke ngimbuze kahle ke sihlale khona lokho ingoba uyazi ukuthi ngiyamhlonipha mhlawumbe ongingwenziswa yilokho uyakwazi uyazi konke la khona lokho muno ngiyacela ma ngicela nje ukuthi ke ngiyabonga ukuthi nikwazile ukumsiza kodwa nje ngicela ukuthi ke ninginike ithuba mhlawumbe ngisazobhodla ngoba ngine enga kahle ngathi nje khona lento engazi ukuthi ngoba bengiloko ngiyibuza ngiphendula ukuthi why enze kanje and uyazi ukuthi nawe sisi unabangani umuntu wakho manike nakhuluma naye wathi uzovela lonto nje esikhathini sanamhlanje uyayixoxa uhlebela umngane wakho uthi yazi baby uthi kanje kazi uzozana uyabona nawe ubuzama ukubeka lelo sente encane ukuthi abantu mabefika ngabe ihlazo esishani ngoDecember kusuke kujatshula cabanga nje mangakutshela ukuthi ingendlela engaphoxeka ngakhona uyathi abantu besilisa mangabe kuthiwa umuntu uyeza kusuke kuzodingeka utshwala
ngadlala isitokofela samabhodlela ngizama ukuthi ngingampintsheki ukuthi ngithengele abantu ngizama ukuthi abantu ngizama nokuxhasa ngoba uyabona kodwa nje kugcineni wangenzela kanje ngithini angiyena nomuntu ophuza utshwala ngibenze njani ngikuthini imali yami hayi mase sokuthengisa ngeke ngisaphuza kwakuphuza mangabe kusakhona cha sizokugcina angithi uyezwe hayi manje uyabona ukuthi lo muntu akezile ngeqiniso utheka imuzoqoqo befuna ukuya ekhaya usethi uzobuthengisa uthini ngazi ngisho kona lokuthi angeke ngisabuthinta mangabe usangibekele ngeke ngisabuthinta lokho bengabekele wena bengibekela abantu labo bezobe beze ekhaya angithi wathi wena ngoKhisimusi nizoze ekhaya ngoDisemba angizanga phela kusho into yami usayibekile kushuthi benzela wena bengenzela abantu bakini ungitshela ukuthi usazokuthengisa uyambona ukuthi lo muntu lokutshala usabuthanda inhliziyo yakhe nje isagxila otshwaleni ngesikuthengisa ngithi uthena manje i-account akabiyekile lo muntu otshala ngeke azazabiyeke khona nani umama mina bengizobe ngifaka isandla ngenzela ihlazo lomyeni wami uma ukuthi usavuma ukuqhubeka nawe baba sizokugcina utshwala lobo useyokuxhasa mzokwana usofika ngoba kwakuyilo sifiso sakhe uma ukuthi usavuma ngiyazama mina ngimvalela ihlazo ukuthi kithi kubonakala ukuthi yonke into right ngiyazama ukuthi ngimzame nami ukuthi yabo mangabe ufika nabantu wanje babheka yonke into ukuthi sidleni esikhathini sanamhlanje ngishabe kuthiwa ungcwabo mami ngekho utshwala kuthiwa bekubhora bengizama lokho ke kodwa umzulu sisi uthe uyavuma yini kodwa ngithe sisazobonisana baba nawe ngoba ngikuthembi hayi sisi mina ngokwami angifuni uqamba amanga ngiyabonga kakhulu usizo leni ehamba lengane ayindawo inkulu lento angenza yona akwazi ukuba neshow kangaka suka kude kabi nawe ma umkhovu wakhe nje sisuka kude kabi nawe ma ngeke sohlukaniswa iTV angeke soshaya sokuyi TV manje sihlukanisayo nakho phela manje bazokisiza sokuyi TV ngeke nje size sixatshaniswe iTV angala ngale sithandwa ngicela ungasaculi manje ungasaphendula ilethwe yini mina bengilethela ukuthi ngizozihlaza kuyo ukuthi nje akusiwena owenze lutho yimonke omoshe konke lokuhle bokuphakathi kwethu kodwa manje ngabe iTV izokwenza ukuthi manje uzusabe nokungixolela hayi ngamane yahamba iTV sale sodwa sixolelana mntakwethu hayi sisazokhuluma nje nakho ke ngikufunayo nje ukuthi nawe usho njalo ukuthi ayihamba iTV sokhuluma nithi ngiyabonga sisi ngisazokucela nje ukuthi ke ngene nginike nje ithuba lami naye ke sike sobabili mhlambe ikhona lento mhlambe uzongehlisa ngazi kodwa nje okwamanje ngisadinga ukuthi ngibe naye mhlawumbe uzizwa kanjani ke nje mayemva konke sekukhulunyiwe nosukuzwile ukuthi kwenzakalile angifuni uqamba manga sisi ngibhlungu kubhlungu because bengayimisela ukuthi umuntu obesangabuya mhlawumbe futhi nakhona ukuthi acele nina abantu abakhulu nakho lokho ngasho ukuthi mhlawumbe usenawo leyo nhlansi yothando bengeke akhombisa umphakathi uma ukuthi uze ngamanga kumina engakusho nje ngathi kwakhona lokho ngiyakubonga kuyena kodwa futhi angazi ukuthi ngingasho kanjani uma ukuthi wenza into enje ngisadinga isikhathi ukuthi nje nami ngicabange kahle no siyakuzwa ma mhlambe baba wena amazwi akho kuvala baba ngathi sojabule kakhulu uma wathi ngisazokhuluma babuya moyizela ngabugcina nini awu Nkosi yami no hayi nama ke ngiyibongele nje kakhulu sisi nje ngibonge nje kakhulu ukungilalela kwenu ngintshela into efana nale navuma kodwa ukuthi size sizokhuluma noma ngonile khona ma ngonile sithando sami but ngiyathemba ukuthi umhlaba wonke ubuka uyayibona indlela engiyisola ngayo ngiyafisa ukuthi siqhubekele phambili senze lento bese simisela ukuthi sizoyenza ngiyabonga sisi babukele emakhaya nibe nathi siqala udaba lika baba uMazibuko ecela usizo ukuthi somkhulumela nomama la ekhaya balungise isimo abhekene naso niyabona ukuthi kuphethe kanjani umama utsadinga isikhathi which is understandable anyone in her situation would need time to process into aseyizwile nabhekene nayo njengamanje ayilula neze into oyilethela ekhaya baba inzima mhlawumbe nayo ngecansi uyaunderstand ukuthi udinga isikhathi uma ukuthi uyasidinga ngempela isikhathi sokuthi nawe nje access baba ukuthi uyiphethe kanjani angashesha axole mhlawumbe kanti usazobuyela endleleni zakho nokuthi nje ukhombise nje ngamandla akho nangezinye indlela nje zokuthi ubuyile ngempela uyazi ke umuntu sengeke ngichazele ukuthi fanele umthinte ephuma wenzeni ukukhombisa ukuthi usayimisele ngayo nokuthi ushintshile ngempela so mayethi udinga isikhathi ngiyamuzwa mina uyasidinga sokubuka wena baba ukuthi uwenze njani uzimisele ngempela yini siyabonga kakhulu babukele emakhaya ukuthi nibe nathi ohlelweni lethu izithandani niqhubeke enhlale nathi njalo sonithela futhi enye episode emnandi kakhulu thank you